ngidap da kajing sungkumen ka ba crowd do kata baya ka ni ka film karam ngin sawan sa joy dan ma iin dan ma susuyan Pila pan arti tiani nga. Hindi ka jing ke jongai phi. Kanam kala. Arpsantrik District Library joy ka kan long khatway ka ba RBG ka ba sanbat ka ba news poa tran kerkhui vi ngin sai kendo komplisibun amen. Ka West Jaintia District Sports Association WJDSA hagakat pratrik naitung kalapan ko buram ya umakrobok pasa District Sports Officer barim ka West Jaintia Hills District halor ka jingno senyang barat ba jong u bankin tiu yaki kamilek kai hapo ka district umakrobok pasa menta ula syakin tiu syakakerdan Assistant Director jongka Sports and Youth Affairs ka jela. Ha ka jingalang pun kuburam ladon lang kinungalang bat kat nongkit kam ka WJDSA kintup Working President EMH Pasa General Secretary Malamat o lalu kibahyeng hasem jong uma pasa na luar kiway. Kum kajing itho ya kajing syakri bat kajing nok senyang kajong uma pasa ka WJDSA kalapun kuburam da kasak tiksiar kajain rendia na luar kiway kijing ais ngobha. Uma krobok pasa ha ka jingkren ulapan pau ka jingkemen halor ka jingkiu jong ka district ha ka jingelek kai football hapo ka jingalam jong u da ka ba ukdawru ya kilai tili ki school ka district la yo ban mikmat ya ka jila ha ka limpung elek kai Subroto Mukherjee Camp ka balalong hanong ba Delhi. Uma krobok pasa ulak doru ya ki jing persyang badang ya chakman ban penhe ya ka madan yelek kai kyang nang ba stadium ka projek ka bala shimkya ringkat ka jingat rilang bat u MLA ka juwai uma waila nki shila kumju ru ka jingjob jong ka 6th Meghalaya Games hapo ka district. Naluar kata ulakin turu ikidikhat jong ka WJDSA ban peteng ya ka jing IT jongki ban kintiu ya ka jingalek kai ha ka district da ka bapan kesan ba ka jingalek kai kalong kum kalat ka bakong san bha na ka benta ka jing aikam ya kisamla. Ya ka jingalang pun kuburam lapan wai dagi kintian kublay na uma nang ebor mi shooting nongkit kam ka WJDSA. ngidap da kajing sungkumen ka ba crowd do kata baya ka ni ka film karam ngin sawan sa joy dan ma iin dan ma susuyan Pila pan arti tiani nga. Hindi ka jing ke jongai phi. Kanam kala. Arpsantrik District Library joy ka kan long khatway ka ba RBG ka ba sanbat ka ba news poa tran kerkhui vi ngin sai kendo komplisibun amen. Kisnam 12 na ini kau district sports officer thola bahaga mon wi uban sini dim haile ngara la lutia kaleng sedang ka karier nga ndok nugoro ni te poy no ston poy silong na silong lai chen nan no William Magar poy no po sa na no po poy silong na silong lai chen no ston na no ston poy biang sa silong hadiri te poy ka DSO hat East Hills clearian halas yo poy hachnong yo na da ba de snow komen tangwa snow si gaja om yo om ne slam we wa post for covid cái thì bỏ join nó họ ăn ra phao Arsenal nhiều lệ gì là trong này dùng quarantine chụp được trong bỏ dùng vậy đáp hi dừng vết thì bỏ tăng vào cắt tele là mem độ mình xem mà hai lệ wasnya phi na ashan em lang pisru ngai do omi anai tai na district la em gi porlo katu gati ngot angi udang na WJDSA angi kaman kamte nanda poy to yup hiu na kam tem hoy sao phai em lang suru nga di ba nga em ka ma ka jingarap ka ti timon ti tibiang de yong pi khana prati gi ki ba de ti pi la tangwa te to perlo ku em be suru nga ong kyu mi no de version wa ki la da nya gi de bot number 3 tangwa chana mo hoy kam te nanda em ma thana de kra lang sa yo penyoy ko luti wa kamon gi ule ba Ika distrik umia yang pi. Kita tak perlu ti udah layak. Nanda poya ini
curup kopi ya kira langi man kasi man kapor dan MK program yang pi ngada em langa curup dan MK program yang ngada pi de em lang pi yang curup dan man ki program ki walai be la reti we mem jingwe di tu hewan mjo em yo ai thak lam hewan he ka karier nga menchua kamu malam ni ngada dep kira kau member yang gani asusan lah kamu ompa dia so kau jauh joint secretary yang the WJDSA ni te kau tu sudah baju so senyap bor ba chong na nam kam mai kam de le be do joint secretary lain meeting te senyap mem jumot tengah kau buru do em semedan mai depan ang ingari athletics secretary depan agak meeting woman depan nandio atau athletics secretary they create storm churuk dia ura ya overall champion agak mekelia state athletic meet ho arjar khar ko manatura kete to kejingyo ke burom ora ke distrik yang ni dia create lang churuk datami ikibi distrik apor ke state yang ni hosnem arjar khar Nete ada lain uti yang nak keman dari le operate storm bon action bum jo em do function apa ni district la pengkai em biang ni we go mem le de permi biang permi ki action do thme yo em apa ni district em do wear pertu tho gi ke chemo gi member de em biang ni dai churup kate woro to dai kre lang wopi ki member yang ke WDSA dia ikut kai ini kita di action gi wila thola tholutia kaman utho ki gran uirap tekat wi boryonga di uirap untuk di action andrai do ki klop ki chnong ki thau nado na jan na jangai we ngai jinglong yong ngai bi hawayo ngam e du untuk ong tok ngana jual e du jual le yo chphang ka spread aga worok wi west etia nado na north ni east na south na west ang to nga to DSO yang kan di district untuk yang ke juai to tengah nandira o yira o yoro kat wi Najing kre borba yang mo curug bo lokal meli yang ia dipor man sket ko kami kas Megalia Games ko job rom em uyo tangi bile bo untuk kam chitu bi thau bo ko kujai em membiang iban em membiang ni em membiang tai mereka haka Megalia Games ko man haka ni ke distrik yang ni teman sket ko uyo nami buram dei bo ke sistem yang wa lokal meli yang ia dipor te segawi kejing nyamu kawa memyoluti ne ba katkam ke program yang kandas kau game im embetan yo paham yo betai ngai de jing em yo tengkat wo minister yang i kan ni mawela senyau kan ada yo literally ki event sedang ki discipline aku conduct ini national game teman ko kejing kerku ko kroi i kam ke district wo yo ya kini ki literally ki discipline ne ba nang man to ko penyu perkedau ya ki kon ke district yang i warga kanjo le kerjantia yang i yo yogi kamon conduct ki ya ke national game te i le ke betul ya ki wadau manan ki atlet kementerian gawi yo yogi wakat wan kru ki kam sport ha ka district yang i te ngajite di kementerian dak di nyamuk makanya ye jing le pha yang yo bon snem so hande nei te man da poi por to yo ki kele wa de lai no che kam e no ka shem hande ka te lam to i man i nei wa wi jingat man mem than de so pos tap de sa ko kro ji gra man gi kro ka tu de sa su ko wa u sakro o hepor o enjoy meni hade wa la ba ring yo ba ring le ferwel le keju ketamin kala rje akara santre benawasan yang benai yang muslim ada katinde te ne da ko por jo yo ada kala rje wa kat kam mem poi bekat
mana pai naga records orang ni itu ni biar tok ke kam wel ku man ku ko tok ke juk te siap man wong wa yang ki kam yo ba katu salro nyausnem yo tam yo duna jak so ba ni pos ka bi so apa district yo ni cibun ba ki kam yo le o nei bentak asosial mo ru pa bentak asosial han lewat ke asosial ku per bo ki jirap ko kat kam yo de ba idem hajan yang mo wala tibay yi kam yo ba mo du batte kijira bi nation le kanyaus nem ni compare ko kita nyaus nem de bon iyo ila nga tan ba gi records ko po to wan gi tuno jonas ka kri tiba wa yo sa kam che wala yo promotion kali galas kam san la kisin e ka asan ne tao pumpet ya kita men yung tuan kata, kita ambil bon, saya bila soal kro o hawemu, hani hadis yang ni, lem yuan function, lem yuan kita ambil association, tu yang kemana? Wah saya bila mang kijirap, lem yuan kita work office yang work office yang ni kaya lang cukup tu. Ila orang kata, lem dia yuan candidate penauci, lem dia ilah penauci, kata mengadi pun wah lem pai orang kata, ulek kata orang kata tak ke. Jika alam mo, tersiasuk wa emiti mesin manila orang toto mesin beliau juga asyam kami. Dan asyam yang penting orang bawa yaki burung berdalil. Tayu kia untuk dekat kut dekat ini. Lawan ini untuk ui. So ni kami orang hakli. Ikam orang berkali man kam hayo dan yuti so di ba. Bo kerja kesan bu join. Man kau astan dator kani tan sok ikam pun bahas state ngadi ko kam jan bonus na mo kam tam subuto joyo ikam ikro man kini to kunti wa daga to ai galat kunti wa di kasion wa to ble bromi kakam ikam na siao ibai ni jile da lang man ko kien ana nu yi so itu burak penkrui di ne ba tang ong kamon to ikam sai myo ong hai tu ini ne ba kejadian pak untuk juga ini dapoi kuali sini juga habis bukan. Kalau kata yang ini aku boleh sisi, dosa terbok wada cikia itu Islam, kiwa lain nyawli, kiwa emlang cerui, perkejirap ku sebun kalau nusina o, wada ewi, te yuya wong, ngane yang ngasih mentin wong kuya kena, yang mau belajar kalau enggak, mau udah wong yo ba, siapa rap bersama kalau yo cai kia curu yo kesan di kanginat yo curi cok ya di district ya di state kamtam o pok state kani di kam du bon ha di tingkat yo nang yi cok ku da bi yo cai kia yo nang yi cok pre kam du ha hado sini deta go ku competition mandi yo do tradisional ngayo kan pak lebak na kiwi to wat go hen ni tidak. Jadi yang orang yok ni ka terdan orang mandi SO ke distrik yang ini. Wailat waluti cibon tadi. Kikam lu to orang pungku yang di sport yang di distrik yang ini. Untuk di ko Western District Sport Station. Warok kiwi tuan ki sport station. Ngaja mana puai ho yang warok yo keran ni. Keran lai ko sigi kiwi to hok di association yo kerekan. What iki wituan kitnong kitau yung kwao ko tu ni yung joyo andre mana po do horo yo dikira rasnya keting layang oman godok keting tu cross kan bentar yo ini wa station yo ini kamu just ketri ode awak dia kita yo ini timon tidian empor wa melinyu yo le orwan bau mausnya selajang dewi Andai tentang empor yang rem ngau football ketri mana empor pediang burung metai dang melingi pediang yo udah senyal jo yo nanti dah MG puar yo melingi mana pelai program ada kamu lah tik ada tu kamban bang golek kok mana MG pai arwah itu rock punya siapa hayo kan bai ngau tri MG puar melingi punya siapa andai kata lah tahu uang senyal Bausnya wik dia raya warui penyo ditilat tuti hawa kamon uguntukan rong yang kan sport apa di distrik yang ini
basically kemo bi wala ay ni ka Meghalaya Youth League. Ketuto ni kena oro lagi grassroots. Sudah perlahan ni po tinggi yo. Opo grassroots untuk aku cakap sedikit asli. Jadi mana sini po bisnis terdiri kamu pai player kamu ni por jadi player oleh tu saja kamu jadi player kenapa keniga Western Tian yo mana kuah tam di sport. Nah, haji yo nga kan haji age category ke Western Tian yo ye witawan di association teman dengan yang Meghalaya State League lene yang diwan-diwan nga i to teman di champion baik. Andrai hak senior i duna ne hak i player ki wo hoine ni ro ada lagi cha. Sigi klub yo he stage long lagi dah man tuan hak senior tim man i duna. Yang wala kata dah Beijing utan gini officer yo tengah ya ka sport ini inang yo pumi player bisnan. Wala dia musulong na next kama Pembeli dia kan dia cepat bumi ya. Kantang ini association UMJ ini dua cipor lagi rak kami. Hei cipor orang yang ini em hakumi tuan global ko ye rak. Mana po khas long em hakumi tuan global ko ye rak. Next kama kiwan ikam dua something Kambo association mandawan ni. Next kama wow. Pilihan ni wow siap hau irat yang association ini bah yo ni association na Western Sport Association atau association pada Sunhouse Gantan, mereka tahu bahwa asisten koman aktif, hawa cibo ni kang sport, dah perlai kau teman mereka asisten kau timit, apa kau skin mereka dia, mereka kamtang koman mereka rival yang kah, silong sport asisten, mereka kawan-kawan kekam tu, na Western Tian, lagi iskasih, untuk juga Western Tian sport asisten, what, ya kah? Badminton moga archery moga atletik iman yang khmat kata. Hadok lagi ni di sini. Itam ye udah ni kita man dominan lagi apa ni kan? Stem Meghalaya ni. Sesi kita bawa ke ruang yo. Aku yo nak tempat kau cari dia. Yo dia pelai baik peranti kang macam. Kang jok lagi yo masat yang orang. Yo lagi kena tempat kau cari dia.